da vam se zahvalim što ste večeras tu s nama, što ste odlučili da podijelite naš strah od novog početka, naše uzbuđenje što smo odlučili da napravimo jedan mali korak naprijed. Mi smo svjesni da će naš put biti jako težak, bit će pun trnja. Nailazit ćemo na sve i svašta, na ljude i neljude, na razumne i manje razumne. Ali ja sam sigurna da ćemo mi svi zajedno snagom volje i vjere uspjeti doći do zvijezda. Sad želim da vam pročitam jedan odlomak iz knjige Tvrđava našeg pisca Neše Zelnoća. Polako, odbijajući najprije tu misao, počeo sam da osjećam zid oko sebe. Nevidljiv, ali neprobojan. Stajao je oko mene kao tvrđava, kao neizlaz, kao nepristup. Neprestano sam udarao glavom o tvrdu stijenu. Bio sam izubijan, krvav, sav od čvoruga, sav od masnica, a nisam prestao da navaljujem. Jer je uvijek izgledalo da ima prolaza. Mora da postoji neki procjep, nemoguće bez izsuda. A nisam mogao ni pristati da ostanem tako zazidan, kao da sam živa sjenka koju niko ne vidi, a ona vidi svakoga. I uzalud govori, uzalud viče, ne čuje se ništa. Malo je trebalo pa da počnu prolaziti kroz mene kao kroz vazduh ili gaziti po meni kao po vodi. Osjetio sam strah. Kako su me to ubili? Nisam ranjen, nisam zaklan, nisam mrtav, ali me nema. Za Boga, ljudi, zar me ne vidite? Kažem. Zar me ne čujete? Kažem. Ali moj lik ne ulazi u njihovo oko, ni moj glas u njihovo uho. Nema me. Ili ja to sanjam se u nemogući položaj koji iskustvo odbija. Jer ja sam živ, ja hodam, ja znam šta tražim. Ne pristajem da me nema. Mogli su me pretući, mogli su me zatvoriti, mogli su me ubiti. Zar su malo ljudi ubili bez razloga? Ali zašto su napravili javet od mene? Zašto mi oduzimaju mogućnost da se borim? Hoću da budem čovjek. Borite se sa mnom ljudski. Hvala vam još jednom.